И оформим, короче, доставку прям. Свежую горячую шаурму. Үйіне шақырды. Үйіне хәтле. Өзім кетіп беремін. Қозанда поставим. О, молодец. Они смотри. Получилось у вас? Да. Молодец. Молодец. Бұл менің Wildberries'тан алған яратқан сумкам. Бик вместительный. Мен аның білен күн сайын ішке үйрем. Ссылкасын һәм артикулын аста қалдырам. Дальше продолжаем. А сюда курочку. Al. Вкусная курочка. Вкусно. Ты мне Можно соль добавить? Так ты попробуй сначала. Или помидор олеккен? Магнит пятерочка. Sizlerге керек, свежий лаваш болырға тиіш. Жыртылмасқа тиіш. Прям пачкасында қорарға керек. Жыртылмаған болырға тиіш. Ішінде қорағанда да. Все болды. Лекеш Гүлназ, Илсур кәбістәне нишек әзерли, бик тәмлек күренә. Әйтегез әле, пожалуйста. Анда просто кәбістә салаты. Кәбістәне турыйм. Шулай кишер турыйм да. Теркадан шығарып. Укроп салам. Тұз сибәм. Бұрыш сибәм. Май салам. Үсемлек майы. Һәм болғатам. Бітті. Свежий укроп. Свежий укроп, да. Скажите, пожалуйста, как готовить соус? 50 на 50 майонез һәм сметана. Тұз, бұрыш һәм укроп. Свежий. Именно свежий.